panganjali. Om Swastiastu. Titiang, saking kelas 12 MIPA 1, jagi ngelanturang sloka. Sedurung titiang ngawitin, gegrayan titiang nyinahang angge. Titiang, pinaka pengartos, wasta titiang, Nikade Intan Olivia Italiana, nomor absen, ulu likur. Pinaka penguacen, Wastan titiang Gede Indra Adibrata, nomor absen 5. Inggih, titiang jagi natayang kide indi tegas sloka. Sloka inggih punika silih sinunggil sekar agung sane menaging 4 utawi 3 baris. Sane ngangge bahasa Sanskerta. Sloka sane jagi aturan titiang mangkin mawit saking kitab Rigveda. Inggih titiang kawit. Om Awignamastu. inggih. Mularapan hentut rodo bakti.
Titiang ngatur rakyatnya majang ring iratu yang baruno. Titiang nunas majang ring para asura mangdai doledang ngaluputang saking sekancan dosan titiang. Malunggo hiratu uyakti nguasayang jagat sekala. Ledang palunggo hiratu ngelempasin titiang saking sekancan dosa. Sane sampun laksana yang titiang. Ratu Hyang Widi sane kepatut sembah baktinin titiang. Walunggo hiratu uyaki luwehing
baktane antuk keteleban subakti lan sakeluweripun maka sami inggih Ratu peragayan angawi sesa saluwering pemujian sani dahat suci palungguhi ratu uyakti angganin pandita sane luweh utama wiwitan kewicaksanan saheng pepira sarwa prani alor palungguhi ratu peragayan kewicaksanan maka undang pewiwitan keprajanan. Parama Sandi. Om